Prsten muški. Muški prsten je izrađen od bronze i bogato ukrašen geometrijskim ornamentima. Na vrhu prstena se nalazi prošireni dio u obliku naprska, ukrašen šestokrakom zvijezdom. Suprotna strana naprska ima manja oštećenja i znakove istrošenosti, što ukazuje na dugotrajnu upotrebu. Ukrasi na prstenu podsjećaju na oblik krune, dok je njegov obod pažljivo nazubljen. Središnji dio ukrašen je velikom granulom, dok su bočne strane podijeljene u 4 polja, pri čemu svako sadrži po jednu manju granulaciju. Ovaj detaljan dizajn ukazuje na visoku umjetničku i zanatsku vještinu majstora koji ga je izradio. Prsten je otkupljen 1. septembra 1971. godine od Bogavca Vukašina iz Ivangrada, današnje Berane, za tadašnjih 400 dinara. Pripada etnološkoj zbirci, što znači da je dio kulturne baštine naroda ovog regiona. Prsten je izrađen od bronze i izrađen tehnikom livenja, dok su ukrasi dodavani tehnikom granulacije i graviranja. Dimenzije i stanje. Prečnik 25 mm, težina 17 grama, stanje nepotpun ali očuvan. Ovaj muški prsten predstavlja vrijedan primjer tradicionalnog nakita koji se nosio kao simbol statusa, moći ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi. Njegova bogata ornamentika i kvalitet izrade svjedoče o zanatskoj vještini majstora i značaju nakita u kulturi naroda koji su ga koristili.